I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Trenutno se nalazimo pred Porta Novom u Osijeku i danas ću vam pokazati izložbu oldtimer automobila, tako da ajde da krenemo. Prije svega da vam kažem da lajkate video, da se pretplatite na kanal, još malo smo na 300 pretplatnika, puno mi to znači. Ajde da vam pokažem sad šta ima. Za početak ljudi moji, kao što vidite, proću vas kroz ovaj red. Ovdje imamo dosta zanimljivih automobila, kao što već možete vidjeti. Na prvu svi izgledaju jako moćno, tako da ako vam se jedan od ovih tu sviđa, obavezno vi napišite u komentare koji vam je dobar, a ja ću poslije ocjenjivati od 1 do 10 svakog u komentare, logično, znači napišite mi sve šta mislite koji vam je najbolji. Ajmo da vidimo šta ima ovdje. Realno meni ovaj kida, ne znam za vas, ali ovaj mi stvarno daje neki poseban, vidite kako izgleda. Onda recimo ovdje imamo, na primjer, da vas provedem, kad smo već tu, zašto ne bi prošli ljudi moji, ajmo lajkajte video, idemo barem 20 lajkova, znam da mi to možemo. Ajde da vidimo šta imamo ovdje. Znači imamo nekih automobila, vidite ovdje kako to sve izgleda, malo da vidite i ovu stranu. Ovdje je motor otvoren, kao što vidite neki Mercedes, a mi dalje da vidimo. Ovdje imamo neke Volkswagen, kao što vidite neki Fiat, ovdje vidimo Škode, imamo starog Forda, neko vidite ovo Citroena, vidite ovaj recimo, ovaj je jako moćan ljudi moji, znači i ovaj isto pored njega, ovaj tu, vidite ovo, kako to lijepo sve izgleda ljudi moji, mogu bi si i ja nanoviti jednog ovakvog, realno, kao što vidite. Ovdje imamo svašta nešto. Ajde da prodamo sa druge strane. Ovdje smo već bili, kao što vidite, 318 i jako dobar. Još jednom da ga pokažemo. Ajmo proći dalje. Da vidimo sa druge strane šta možemo naći. Ovdje imamo Mercedesa bijelog. Ovdje imamo čak jednog 318 isto. Brutalno, ali nije to, imamo mi i motore, kao što vidite, imamo i ovako nešto. Imamo i ovako nešto ljudi moji, ajde da vidimo malo interijer. Evo da vidite kako to sve izgleda kroz prozor. Ovaj Ford je iskreno desetka ljudi moji, čisto da vam kažem. Ovdje tu isto mi se sve sviđa, znači brutalni su auti svi. Da vas malo provezemo ljudi moji. Kao što vidite, imamo još jednog Mercedesa. Evo ga da vidimo, ovako moramo prekrivati malo glazbu. Da ljudi, to je bilo to od ovog videa. Zapratite me obavezno na TikToku i na Instagramu onlyloki4. Ostavit ću vam opise u komentare i u opis. A mi se vidimo u sljedećem videu i to već ne znam kad, ali bok.